Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didaka ni Kristo. Aadi na kita ha ikaduha nga Domingo han pagkabanhaw. Domingo han Diyos nun nga kaluoy. Ako hi Donald B. Opinion, Lector han Assumption of Our Lady Chapel, Barangay Amanluran, Tanawan, Leyte. Para han yana ha Gospel Power ha waray-waray. Han pagkagabi na hadto nga adlaw nga Domingo, nagtirok ang mga tinun-an hasulod hinbalay nga trinangkahan ang mga porta, kay nahadlok hirahan mga punuan nga Hudeyo. Ngan inabuti Jesus, ngan tinukdaw habot nga nira nga nagsiring. An kalinaw maada ha iyo. Katapos niya pagsiring hini, igimpakita niya haira an iya mga kamot, nga naniya kagiliran, nalipay ang mga tinun-an, han pakakita nira han Ginoo, nga nagsiring liwat Jesus sa ira, an kalinaw maada ha iyo. Sugad nga ginsugo ako han amay, sinusugo kuman kamo. Ginhuypan hiraniya ngan sidngon, karawtan niyo ang Espiritu Santo, kun pasayloon niyo ang mga salahan mga tao, papasayloon hira, ngan kun diri niyo pasayloon hira, diri man hira pasasayloon. Diri kaupod nira hitumas, ang gintatawag nga karuha, nga usahan 12 nga mga tinun-an, han pagpakita ni Jesus sa ira, sanglit ginsumatan hiyahan iba nga mga tinun-an, hinkitan namon ang Ginoo, nagsiring hitumas sa ira. Diri ako matuod, kun diri ko hikitan ang mga ulat, han ginlahusan han mga raysang didahan iya mga kamot, ngan mahibutang ko an akon tudlo, didahini nga mga ulat, ngan mahiram han akon kamot an iya kagiliran. Paglabay hinusa ka semana, nagkaurusan na liwat ang mga tinun-an hasulod hinbalay, ngan upod na nira hitumas. Trangkado ang mga porta, kundi inabot Jesus ngan tinukdaw habot nga nira nga nagsiring. An kalinaw maada ha iyo, nga nagsiring hiyakan tumas. Ibutang didi an imo tudlo, ngan kitaa an akon mga kamot, ngan ikadi an imo kamot, ngan hirama an akon kagiliran. Ayaw na pagruhaduha, tuo na, nagbaton hitumas sa iya. Ginoo ko, ngan Diyos ko, nagsiring Jesus sa iya, natuo ka na ba kay nakakita ka haakon? Palaran adto natuo bisan waray makakita haakon. Ginbuhat ni Jesus indamo pa nga mga milagro, haatubangan han iya mga tinun-an, nga waray may surat didahini nga basahan. Kundi, igin surat ini, basi tumuo kamo nga Jesus, amo an Mesiyas, an anak han Diyos, nga pinaagi hini nga pagtuo ha iya, makaangkon unta kamo han kinabuhi. Sano pa mahinabo ang kasakit ha Kalbaryo? Una na nga ginhulagway ni San Marcos, usa nga tigsurat han mga ebanghelyo, nga ang mga disipulo ni Jesus inwaray pagpakaintindi bisan kun ira na nahibatian tulo kakahigayon ang paprihas nga mga pagsumat kun ano ang mahitatabo ha Jerusalem. Ngan kun pagdudumdumon, upod didahan mensahe ang pagkabanhaw, karuyag signon nga an panhitabo han pagkabuhi han Ginoo, indiri masisiring nga waray gud ini kahunahunai. Kunasyahan, andiri nira pakasantop han mga nahinabo sano pagsakiton ngan pagpatayon ni Jesus, inbaga pwede papasayloon, kundi an kakulang nira hin pagtuo han pagkabanhaw, ngan an pakyas pakaakseptar han kanan mga testigo sumat inwaray katadungan.
Hiraan mga suok nga kaupod-upod ni Jesus, ngan amo kunta ang mga naglalaom, ngan siyahan nga maluksuhin kalipay, tungod han katumanan han hadto pa nga ginmalatumat, mahiunong han pagkabanhaw. Pero waray naton makiti ini nga karisyo, ngan kalipay didahan ira makita an nabanhaw nga Ginoo, nga amo an igin susumat hanyana nga ebanghelyo. Lugod, igin hulagway hira, sugad nga matugnaw, ngan waray interes, nga nagpakita hinwaray reaksyon, bisan kung ginsaway, tungod han ira kawaray pagtuo. Kundi urusahon ha mga urusahon, an ira kawaray pagtagad, ngan kawaray pagandam. Diri makaurulang hanabanhaw nga Ginoo, pagsugo ha ira, nga magin mga tigpasamwak han ebanghelyo. Waray gud mag-iban an iya pagtapod ha ira, maaram hiya nga ad pagsugot, magpapabag-o han ira pagtuo, ngan an grasya han misyon, magbabag-o han ira kadasig. Ginoo Jesus, nagsarig kahan maluya nga tawhanon nga kinaiyahan imo mga tinun-an, sugad han imo pagsarig haamon liwat yan nga adlaw, kaya nimo grasya makakadaog han nga tanan nga diri pagkapapreho han tawo, ngan makakahimo haamon nga magtinumanon nga tigpasamwak han maupay nga sumat. Amen.